nizawe Yesu uzoshukumpe Paul azampa Paul namara mbwira ngo ariko uri umugabo nanone kabiri ijambo ry'Imana ko numva no kubita nk'umuntu kandi ko numva umunyabyaha no kubita igipaso abakize ingene cyarakirishije urebe nkaba amatawe bariko bagwa hano hirya muri Ethiopia habe niyo batamwisha barutse wacu kundondo ariko ibintu byose ni mwikanisa abarosi ni mwikanisa musigaye mukorera tunama abajura nahangaha abapagani bose ibiki byose doretse kujanda sinzi ko twari twicaye n'ukuri umuhungu uri smart wambaye neza ngo yicare kukisigara ya maritibuka azombwira ngo se gwireka we randevu nagusigiye ku isi warayirangije nibwire ati Imana nagaruka ibuvira ruguru hari intambara ntakindi yamambwira ngo gwireka mwana wanje nkunda fata igitabo ndagifata naje mu mibyimba havuyemo gwireka gufata igitabo ntakindi niryo deni yasigiye ko ndagenda ngerageza ahantu hari akadeni hose nkahishura nyereka gusa ba Pahoro bicaye nkabaramutse kambira ngo ni muri kare yakumba nkishira kayibaze se Magufuli watube ariko yemwe ariko amaraso n'igitangaza amaraso azompuza na Magufuli isto pasa kawe naho hano umwuka wa hehe aruhari umuntu uri mu gukora icyakaje gusabira imbabazi muri restaurant chapati zibiri n'agakombe k'icyayi pastor akamuha imbabazi ngo uratenguruwe yadupfiriye ngo namara duhangure gukora icyaha Yesu Kristo yaradupfiriye atwereka kuko amaraso yiwe arayo guhanagura iki icyaha ariko ntiyadusize ngo dukore icyaha duseme amen ntabwo Yesu Kristo yabambwe ngo namara yeza abantu furi yo gukora icyaha Yesu Kristo yarabambwe kugira ngo yereke abantu ko umuntu ukora icyaha ari umugome kadusenge mwami Yesu urakoze byiringiro bizima kutugirira neza muri uyu mugoroba udasanzwe umugoroba w'ibyishimo n'umunezero tugiriwe amahirwe yo kuboneka imbere yawe abakuru abatoya tuje kuvuga ijambo dushimye kuzimaze gutambuka byose tukweretse n'ibindi byose bikiri imbere ukomeze ugaragaza imbaraga zawe n'ubushake bwawe cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose amen Yesu ashimwe turashimira Imana kuba hano hantu uyu mugoroba Imana nihabwe icyubahiro turongera gushimira ubuyobozi bw'itorero bwatekereje ko tugomba kubana nabo Revera ndetse n'abandi bapasiteri akarusho pasiteri Kefa niwe twavuganye nawe kuduheza uno mwanya Imana uheze umugisha mwarakoze cyane turashimira Imana ko mwese Imana yabarinze abo tutari duherutse kubonana irabarinda natwe iraturinda Imana ihabwe icyubahiro inshuti n'abavandimwe tutari duherukana ndabiyegereje mwese ndabona famiye ya Ruhosha hariya ni inshuti zanje ndabishimiye kubabona ntago narinzi kuri hano abandi twahuriye hano abakozi b'Imana batandukanye abavuga ubutumwa ndiyegereza Evangeliste Bizoza kuva iwacu Kitengera wagize neza Imana guheza umugisha Evangeliste Gatabazi twavuganye n'injoro amubwira ko asa n'ugwaye adafite intege nke ariko arambwira ngo uko bishoboka kose araza wagize neza Evangeliste Gapapa ndakwiyegereje ni inshuti no muri famiye ni n'umubyeyi rero ndakwishimiye kubana nawe Museveni ndakwishimiye cyane nawe muri no minsi yarari hano Nairobi yaje mu zindi manza ariko ni inshuti n'ejo yiriwe mu rugo yari yaje kudusura Imana guheza umugisha dukomere Bosco amashi menshi urakoze kubw'ijambo ry'Imana umaze kutugezaho nk'uko yabibabwiye ni inshuti iyo ntari hano ni gakeya ahandi nje tutari kumwe nawe ni haki hoba tuvuye mu Rwanda tukaje mu kindi gihugu tuzatujana hoba turi mu Rwanda tukaje handi ni hake hahurira nafite izindi gahunda ntitujana ariko kenshi aho mba ndi tuba turi kumwe
no kubana kenshi tuba turi kuba. Rero narakwishimiye muri kino gihugu cyacu cya Nairobi, karibu cyane, Imana guheza umugisha. Dukomere amashi korari maze kuririmba. Baririmbye neza, mwabumvishije, mwongera yandi mashi. Baririmbye neza pe, nama numva nyine ko Pasaka yinjira mu mubiri wanje kabisa. Olivier ndamwishimiye, akunda korari n'umudamu we, si hano babikoreye, twarabanye bagishika ahantu barabashitse, ariko bamabashita baje muri korari. Nariko mbwira Revera hari ati bari abakristo mwara batujanye ariko bari abacu. Rero navyishimiye kabisa, n'abantu n'umuhamagaro wabo. Je korari sinza nishobora, si cyane nayishoboye ndi ku ishuri, uyu twariganye ariko we ntabyo yarazi. Ico gihe nanje nari nkambonye, kuko abandi twiganaga bose ntibari bashoboye, kaba ari njugerageza mu buke. Rero ariko Olivier kabisa na madamu we bakunda umurimo wa korari, barakunda kandi bagashobora no kubikora nyine bakaririmba. Imana Yesu musha asonga yavuze kuko ejo yasanze hano bari kwitana, araba ni wongera kuririmba ngo iramuhitana. Nariko mbwira Kefa ati mucungega gasongo ataducika, indirimbo hari yagize uburemere. Tuzamura Imana icubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane kabisa. Umerewe neza kubera kuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Aheze microphone bizoza. Twavuganye nawe mu gitondo, arambwira ngo yumvise agize umwete wo kuza tugatarama. Yagize umwete ukomeye cyane, umuntu kuva Gitengera akaza gutarama, kandi ari umuvuga butumwa ataje kubwiriza. Murumva atakoze igikorwa cyiza. Biza bigora umugabo umwe ngo yanze kuza ngo ifoto ya afishe yiwe irasa nabi. Mu kabiri ka bene data k'abanaziri bamushizeho aranga ngo ifoto undi imeze neza, undi yasohotse neza. Ariko we yaje kabisa, Imana imuheza umugisha. Sare nanje mfite umwete wo gutamba, ariko naye nabonye ibisimba byabarenga byinshi. Titwoja gusirimba, abantu bamwe boja kuvuga ngo babantu baheze mu gisirimba, kuko hano hari imitwe myinshi. None reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, wenda turagikubitiramo hagati kugira ngo babure ico bavuga. Igitabo c'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5 ku murongo wa 7 no ku murongo wa 8. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5 murongo wa 7 ku 8. Soma mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, kanswe umunyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, kanswe noneho umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Cyakoze byashoboka ko umuntu ashobora kugerageza agapfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 22 kugeza kuri 24. Ibice 2 22 24. Bibiliya ivuze gutya ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, ntiyigera asubiza umuntu. yarababajwe ntiyabakangisha.
yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera, ahubwo arikanga yiha idaca urwa kibera, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho kugukiranuka, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tugire gute, tubeho mu gukiranuka. imibyimba ye niyo yabakijije, imibyimba ye niyo yabakijije. Soreza muri Yesaya ibice 53 umurongo wa 7. Yesaya 53 umurongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo yararenganye ariko yicisha bugufi, yararenganye ariko yicisha bugufi, tiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajana kubaga, tiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Amen. niko atabumbuye akanwa ke. Amen. Kora kuri sendi twumva. Mushakira muzima muwapfuye, oya oya umuremyi yazutse, ni kuki mushakira muzima mubapfuye, oya oya umuremyi yazutse, yarapfuye arazuka ku munsi wa gatatu. Amen. Hallelujah. Reka tuganire kuri aya magambo y'urupfu rwa Yesu Kristo, cyangwa icyamuzanye ngo ntiyagitaye mu nzira. Tukuze mukombose. Ari ayo magambo tuganiraho kubera kuko turi mu bihe bya Pasaka. Mwene data yavuze ngo turi muri Pasaka dusatiriza kwegera Pentecost. Bwana sifiwe. Yesu Kristo Adamu amaze kudukorera ishano yo kudutandukanya hagati y'ubusabane bwacu n'Imana, amaze gukora icyaziraga imbere y'Imana, habonekaho gutandukana k'umuntu n'Imana. Imana igeze kuja mu ijuru kubera urukundo yadukundaga, itekereza ikindi kintu gishobora kuza kikagarura ubusabane bwayo hagati yanje n'Imana. Imana ishaka icyo gisubizo irakibura, ibona igisubizo kigomba kuboneka nuko hagomba kumanuka umuntu agafa akabambwa, hakamenwa amaraso yo kongera kugarura ubusabane bw'Imana natwe. Haleluya. Bamaze kuba mu ijuru batekereza uwaza gucungura umwana w'umuntu, wotuma connection y'umuntu n'Imana zongera kuboneka. Baramushakisha mu ijuru, hariyo abagabo, hariyo abaserafi, hariyo abakerubi, hariyo ibizima, hariyo abasaza 24. Uwo bikojejeho wese bamwereka filime y'ibizoba mu isi akerekerayo. Karirimbo kaza kavuga ngo tuzamura Imana cyane. Haleluya. Arabura muri abo bose bashakisha uwaza gucungura ngo Yohana ngo arangize igitabo. Bwana sifiwe. Turi kumwe. Ubwire ko ndumva nk'uyu munsi ko ndumva harimo ibintu muri jewe. Uko nukuri kw'Imana.
atukuze mukombozi kandi umoja mfite agahayo ko kwitaramiramo ndayitaramamo none nejo nibiba ngombwa na gatanu tuzogeza nakazirimo bwira mugezi wangu Tuma pasa kansisa zamurira Imana ishubahe atukuze haleluya Yohana ngo ari muyerekwa arangiza igitabo ngo arakibumbura aragisoma ashakisha uwaza gucungura umwana w'umuntu Yohana ngo ararira Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana ngo arakirangiza ngo arakibumbura ngo aragisoma ngo bivuze ngo ariyemeje kuza gucungura umwana w'umuntu kwe hashimwe Yesu Kristo watsinze satani haleluya Tuma Yesu Kristo ngo akikibumbura aragisoma yumva kuko ubwiza bumumanukamo urukundo n'imbabazi bimumanukamo ashaka kongera ko umuntu yokongera kubonana n'Imana wasenga Imana ikakuvugisha bizo wahamagara Imana ikakwita atukuze mukombozi atukuzwe haleluya haleluya Yesu ngo aramanuka Bwana sifiwe Yesu Kristo aramanuka Bibiri iravuga ngo yihindura umuntu kandi aje gucungura umuntu ararengana yemera kuvukira mu nda y'umwana w'umukobwa yemera gusuzugurikwa yemera kwitwa umuntu udashitse yemera gutuka igitutsi gikomeye ariko ari ukugira ngo ubusabane bwanje nawe n'Imana buzongere bugire gute ubeho atukuze mukombozi haleluya icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira Yesu Kristo medela forte yarapfuye si atukuze mukombozi yaje arasuzugurwa uyu mwana wavukiye mu babaji uyu mwana wavukiye mu bakene uyu mwana w'igikuri bakaza bamwita igikuri ngo azakora ibintu bidahwanye n'imyaka ye bamufata nk'umuntu nyamara yaje ari Imana Yesu yaje mu biwe nyamara bindi bamumenya bamufata nk'umuntu haleluya atukuze haleluya Bwana sifiwe aremera gusa yagira ngo asoze randevu yasezeranye na yo kugira ngo azocungure iki umwana w'umuntu Yesu Kristo arabikora igihe ngo kigeze abwira intumwa arababwira ngo mugende duhurire kwa Ntuzi nuko Bibiliya izivuga tizivuga izina ijoro turarara kwa Ntuzi atukuze Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. hey amen 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 nikuki usakira ubuzima burakuye Yesu Kristo yemera guca muri izo nzira zose ari ukugira gusa ngo asoze isezerano icyamuzanye ntagite mu nzira arababwira ngo igihe kiregereje kandi kirasohoye ubwo umwana w'umuntu azogira gute azogambanikwa aragambanikwa kandi arababwira ngo uzomugambanira ari hagati muri twebwe ibintu birazamuka biva kwa Yuda
birahuruka neza birarenga neza. Yesu ahurukana hamwe na Baraba bambwa. Atukuse. Amen. Varero ku ijambo ry'Imana yatubwiye. Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo biragoye. Ntanako wabibona ngo ku muntu ngo ashobora gupfira mugenzi we. Ngo cyakoze cyo yofa kugerageza ngo gushaka gupfira umukiranutsi. Ariko ntawe. Biragoye kugira ngo umuntu afire undi. Ashiraho ijambo rivuga ngo kanswe umunyabyaha. Twari babi twasaga nabi. Ariko Yesu Kristo ngo kubera urukundo yadukundaga ngo dupfira twebwe turiki turabanyabyaha. Hallelujah. Hallelujah. Hashimwe Yesu watugiriye imbabazi. Atukoze ngomba. Aremera Yesu Kristo. Tiyita kubyaga, tiyita uko dusa, tiyita ibyo dukora byose. Aramanuka aravuga ngo rendez-vous timis amando veni garde jine. Amen, amen. Amen, Amen. Arazuka umunsi wa gatatu. Bwana sifiwe. Ijambo ryatubwiye mu buhanuzi bwa Yesaya riravuga ngo yararenganya yicisha bugufi ngo yirinda no kubumbura ngo akanwa ke. Kandi cyongeyo umuntu yanabakangisha umuntu akamukubita akamubwira guca akamubwira ngo papa gira vuba hari rendez-vous najeho. Ukubisigita akamubwira ngo gira vuba. Amukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza nabyo ndibyaribye. Yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu. Yesu bari bakaroha bakamujya n'abacamanza. Nawe ucuranga base numva umutwe wa base pana ijya ya force. Sinabishobora nje. Yafashwe n'abatanzi nazo ndibyaribye.
bwira uwo mwicaranye ngo sika inyuma Yesu yarazutse kandi ku munsi waka ariko Yesu yavukana kane bari kutubabaza bari kutwishima hejuru yavuka ku munsi wa gatanu nabwo bari kutwishima hejuru kuko ngo baragiye barababwira ngo mwigishe bari kubwira Pilato baramubwira ngo ujya munyakinyoma ngo aje gupfa ngo yaravuze ngo nyuma y'iminsi ariko bagica bazi kubikishwa nibo ba mbere yamubwira ngo none mugomba gukora ibishoboka byose tukajana abasirikare bagomba kurinda kuko yaravuze ngo nyuma y'iminsi tatazogira gute azazo hashimwe Yesu wazutse ku munsi wa gatatu haleluya 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 kuko ijwi bari barite wende yageza ku munsi wa gatatu atazutse akazuka kuwa kane bwari kuja kwira baba batubwira ati ngaho singaho nyina bawe munyakinyoma bamubwira ngo no mutabare mushani ngabo zije kurinda hariya ngo kuko nazuka ngo ubuyobe ngo buzaba atukuze ngo ikinyoma cyanyuma ngo kizarusha cyambere kuba kandi nyine cyarakirishije urebe nkaba matawe bari ko bagwa hano hirya muri Ethiopia habe nyo batamwica barutse wacu kundondo ariko ubutumwa bwari bwake ubuyobe bwa mbere ngo buzaba ubuyobe bwa nyuma ngo buzaba bunini kuruta bwa mbere ngo Yesu yasize ababwira ngo ugende ku mpera z'isi mubabwira ubutumwa bwiza yararenganye yicisha bugufi ngo yirinde no kubumbura akanwa kiwe ngo acecekera imbere yabo nk'umwana w'intama bajana kuba niba ari ikintu kigira amahoro ku isi igipfura ni cyambere timwabitunze twe twarabitunze iwacu ku ndondo kwa mubisigaho ukagenda ukagaruka ugasanga kiracyahunamye haya kigira amahoro yose ariko Yesu wagerera hamwe n'igipfura atukuze ariko si gitangaza ngo uragiye ihene ashimwe Yesu atukuze mukombozi tuseme amen amen ngo yirinde no kubumbura akanwa kiwe ngo yange no kuvuga ijambo kuko ariko mbona ko yovuga ijambo akaba ikintu cyo hinduka rendezvous yarari mu ndisohozwe aracicika bagakubita agacicika bagacumita agacicika amaraso yiwe agatanye agacicika atukuze mukombozi Gerardine kwavuze ari amaraso ya Yesu arantangaza ari amaraso ya Yesu arahumanura we yageze ku musambanyi ngo arabireka yagera ku mushura nawe ngo arabireka yagera ku mwibone nawe ngo aca bugufi ari amaraso ya Yesu ari amaraso ya Yesu arahumanura we yageze ku musambanyi ngo arabireka yagera ku mushura nawe ngo arabireka yagera ku mwibone nawe ngo aca bugufi umva ko ari amaraso afite umumaro we semena haleluya kukwima uyu munsi gitonyanga cy'amaraso kigomba gutonyanga ku buzima bwawe bugahinduka ntabwo Yesu Kristo haleluya yadupfiriye ngo namara duhangure gukora icyaha Yesu Kristo yaradupfiriye atwereka kuko amaraso yiwe arayo guhanagura iki icyaha ariko ntiyadusize ngo dukore icyaha duseme amen ntabwo Yesu Kristo yabambwe ngo namara yeza abantu furi yo gukora icyaha Yesu Kristo yarabambwe kugira ngo yereke abantu ko umuntu ukora icyaha ari umugome amusubiza hehe ku musaraba ariko abantu barigumiriye bari mu gusubiza Yesu ku musaraba mu gitondo na nimugoroba mane tubare haleluya haleluya amaraso ya Yesu rufu yakubiswe Bwana sifiwe amen kwaje rugo kudushiriraho kutubwira ngo gwiyereka we uramenye uzirinde guhemuka uzirinde kugira nabi uzirinde kuroga uzirinde gusambana uzirinde kwica ariko ikibazo dufite kituremereye bunyine nuko bamwe amaraso ya Yesu yabahanguriye gukora ibyaha
Pasaka ije mu buzima bwawe ntikwihanishe nta kiba yayikora. Pasaka iza mu buzima bwacu ari ukuduteza isesemi ryo gukora icyaha. Pasaka iza mu buzima bwacu ari yo kutubwira ngo gwere attention, gusambana attention, kuroga attention, kwicana attention, kugambana attention. Nako Dawudi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima wanje ma ngo kugira ngo ntazogira gute tazagucumuraho. Atukuza mukombozi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ariko Yesu ngo aremera dupfira turi abanyabyaha. Mumvugo rukundo yadukunze, mwumva ko karamata yadukunze, timisara ribanda. Ariko yewe hindukira. Yesu ni umunyembabazi. Yesu ni umunyembabazi. Amaraso ya Yesu nagira icyo ahindura mu buzima bwawe. Pasaka nigira icyo ikora mu buzima bwawe. Pasaka ni kuremera ubundi buzima busha. Pasaka ni gukure mu cyaha. Pasaka ni kwinjiza mu buzima buzira icyaha. Kubera kuko icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira ametimiza. Hallelujah. Semeni amen. Turavuze ngo amen. Kweli. Yesu Kristo. Pasaka. Bizo, nagusingiriza mikoro. Ongera usubiremo muri Petero wumva ukuntu yavuze. Hallelujah Yesu. Tuwenka bazamura Imana icubahiro. Range haleluya kasitatu. Hallelujah. Yarafuye, yarazuka. Kumunsi wa gatatu. Amen. 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 Yarafuye, yarazuka. Kumunsi wa gatatu. Sikia habari. Bibiliya ivuze gutya ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu. Ubwe yikoreye ibyaha byacu. Mu mubiri we. Abibambanwa ku giti. Kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho kugikiranuka. Kugira ngo dupfe. Umva iryo jambo bwira mugenzi wawe ngo Yesu Kristo cyatumye kugira ngo dupfe ku byaha. Yesu yarapfuye ariko nawe kugira ngo upfe ku byaha. Imibyimba ye niyo yabakijije. Tugiye gukubita abantu batarapfa ku byaha. Sarira amateraniro bayagize iki? Yesu Kristo yarapfuye abambwa ku giti. Nawe ubuzima bwawe bugomba kubambwa ku giti kugira ngo upfe kuki? Kucyaha. Ibintu byose ni mwikanisa. Ibintu byose ni mwikanisa. Abarosi ni mwikanisa musigaye mukorera tunama. Abajura nahangaha. Abapagani bose. Ibiki byose. Doretse kuja hantu sinzi ukuntu twari twicaye n'ukuri umuhungu uri smart wambaye neza. Ngo yicare ku kisigara ya maritibuka. Ariko ndahumiwe. Aibawa. Igihumbi abantu twicaye yememe Pasaka yewe. Twari mu minsi yo kwitegura Pasaka. Ngo yicare ku kisigara iratibuka. Ese miresha kwiki. Itabi. Navuga ati nguyu we nta maraso. Ageze. Twara ahantu. No havuga se no sanga ari muntu. Atukuza mukombozi. Hallelujah. Yesu Kristo yarafuye abambwa ku giti kugira ngo natwe dupfe kuki? Ku byaha. Lo. Tombre de varide, chemin à corde bas. Yesu Kristo yarafuye. Ariko umuntu usiga ugira n'isoni zo kuja mu bandi kubera ibyo yakoze.
barahamagara mu nama ya famiye ntakiboneka namakosa yakoze mu ikanisa tiyohuruka muri quartier ntazahuruka aho abandi bagabo bicaye ntazahaguruka niki yanze gupfa kucaha urinde Yesu Kristo azobaza akababaro yagize hereka yarababaye zosomisha ijambo ry'Imana uko ryavuze sawa papa Kristo ubwe yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we aho abibambanwa ku musaraba kugira ngo tubeho dupfuye ku ibyaha kabiri ijambo ry'Imana ko numva no kubita nk'umuntu kandi ko numva umunyabyaha no kubita igipaso abakize turanga twumvesha kubitamo bazi nanone Haba asifiwe wichare nsoze ntarenze iminota bambaye haleluya Yesu aya iracyahari kandi mwinshi uhaguruka nundakigisha Bwana asifiwe atukuze amen Yesu Kristo yarapfuye kugira ngo dupfe ku kibizo dupfe ku cyaha nico cyazanye Pasaka nico cyabambishijwe Yesu Kristo nugufa kugira ngo dusige turabaziranenga aje kudutegurira aho tuzaba yasize abwiye intumwa arababwiye ngongiye kubategurira aho muzagira gute aho hazaba abakiranutsi Aburahamu yigeze kumubona mushusho y'imfizi y'intama icyo gihe yari gifashwe n'ibihe ibyo bihe biraramiye dore Yesu araje uriya Yesu araje ni mwiza nk'ikizuba amen asifiwe Yesu Kristo dimisararime karombrida de mato oloba yapiga hodi kwangu mgeni yafika lakini omba nimufungulie na nimemufungulia naona ni Yesu muzuko makuru Yesu Kristo azoka yabwiye abigishwa nababwira ngo ukungi ngo niko nzogira gute niko nzogaruka nukuri Yesu azogaruka kandi azojana abantu bapfuye kuki kucyaha azojana abantu bapfuye ku ngeso y'icyaha nibo Yesu Kristo azahamagara uwo munsi hazazugwa bapfiriye muri we bave mu bituro k'umucunguzi we bazahurira mu ijwe n'abazaba z'abapari nanjye sinzabura ugazaza we ahamagara asifiwe uwamusa bafiriye muri bo bagafata abafite Yesu Kristo ngo azozukana nabo eribini barodiwa hakika ya Mungu tuzomusati azombwira ngo se gwireka we randevu nagusigiye kwisi warayirangije nibwire ati Imana nagaruka ibuvira ruguru hari intambara ntakindi
sigaje no hijya guke ariko iyi ntacyo twovugana nayo uko nuko kwima kuko muzafiriye ke yarapfuye kugira ngo guyereka asigarize kino gitabo dore yamambwira ngo guyereka mwana wanje nkunda fata igitabo ndagifata naje mu mibyimba havuyemo guyereka gufata igitabo ntakindi niryo deni yasigiye ko ndagenda ngerageza ahantu hari akadeni hose nkahishura kuko hano nishuye iyi ni credit nari mbamazemo iminsi ndayishuye ejo nzishura ko bagapapa niryo deni nange ndanisibanganya gusa ngasibanganya kuko nicyo Kristo yansigara mbwe genda ukurakiza ubutumwa bwanje uvuga ubutumwa ndi mu kugenda nsibanganya amadeni yuriya mugabo yasizanye yanditseho nuko nimara nimpuruka imbere azambwira ngo umwana data wakoze neza injira ngo wamukoze mwiza ariko zifyari kwakigwa naye Yesu Kristo azodutanga raporo imbere y'Imana data ngo yiteye ku ntebe ya avuga ngo nguyu kuyereka tangu ni mariba songi na carte diveta ndua mevize corte diva kuj mara tanguke mbwira Imana ngo nyereka gusa ba Pahoro bicaye nkabaramutse kambira ngo ni muri kare yakumba nkinjira kayibaze se magufuri watube ariko yemwe ariko amaraso ni gitangaza amaraso azompuza n'amagufuri isto pasa kawe tusameme amen zamurira Imana ishubahiro ye haleluya tumaze kugana Yesu yanyiratana mubaze ngo se Eliya arige Imana itadusigiye umwuka wa Eliya mutse dushwanya gusa ibintu kwizose bizabitera gucya cyangwa Yakobo na Yohana abana b'inkuba uko Yesu adusigira umwuka wa Yohana n'uwa Yakobo ibintu biba byaraturitse hano ubwize bye tugaturitse uko abantu bamaze guhindukira ari benshi iyo dusigira umwuka wa Eliya yagira afye umuriro ukamanuka abantu baba barahindukiye naho hano umwuka wa hehe aruhari umuntu uri mu gukora icyakaje gusabira imbabazi muri resitora capati zibiri n'agakombe k'icyayi pastor akamuha imbabazi ngo uratenguruwe murahwereye mweguke tureba curangasha kubitamo bazi pastor baracyatenga mu ikanisa ry'iwanyu tubura bima cyo gituma nzamvuga ngo nzomwandika urwandiko hazaba igitaramo kimwe n'amakamba mbona birarangiye ndasiga iwacu amagambo kujya mu Kristo yasezeye umugore inshuro zitatu kazamwe yewe umudugudu urarimbuka kina mama ngo yahe inshuro ya kabiri hamagara abana harimo akana k'imfuratisha umudugudu urarimbuka nyina ngo yahe inshuro ya gatatu umukristo aramubwira ngo ndagiye narakubwiye ariko ndagiye Imana yo mu ijuru ntikaba imbasa ndagiye
ijambo n'umunyabwenge bw'isi yamavuze induru gutya mukristo yarasohotse umugore yamavuze induru ati muntabare umugabo arahukanye muntabare mutakugwa ku ijambo y'amazi ahinduka bigenze gute ati umugabo arananiye siziyo karatubwira gusanga umudugudu uzorimbuka mudakugwa ku ijambo atereka nkwereke arirukanza mwitambitse imbere uramenye arukira amubwira mudakugwa ku ijambo arananirana mukristo aramubwira ati yewe n'ukuri kw'Imana nawe wowe batayari woza tukagenda uyu mudugudu kurarimbuka tugende tuve mu mudugudu w'irimbukiro pe atukuze mukombo ayimidiwe musi muzogera gusa uko turigisha bisanzwe muriho ariko musanga ibintu byahindutse musanga ibintu byahindutse hari ubwo muzokora afishe ikaba ariyo ya nyuma uzaza ntagitinze yarabivuze n'umuntu aravuga ku munsi wa gatatu arazuka bariko bagira gushidikanya kugeza ubwo batoma ariko azuka ariko bakanga bakagira gute tinkeretse mbone hajya bakubise icumu gatoma nawe n'igihumbi ndebe umunsi umwari umwe mukuremo wenda nkubakishe sinshikwa tarabona aho bamuteye iki musima nasonye amateka ya Thomas bwana sifi atukuze mukombozi ngo aje gupfa kurya Thomas yanditse inzandiko ntituzigire ziba mu gitabo c'abagatolika Bibiliya ntagatifu twebwe ivanjiri za Thomas kandi izi zibiri mu rugo mfite korowani ingana nguko mukubona ko tugiye kwinjira mu bintu n'ibindi pani yo muri telefone ya padi kuko baraduhenze hari bimwe byacu batazaba baduheza agiye gucikana mu Buhinde niho yapfiriye yagiye mu injiri Thomas yaguye mu Buhinde n'ubu ngaho yapfiye baracahitirira prayer Thomas hakiri ibihumbi n'ibihumbi none Thomas waje gucikana yapfuye urupfu rubi cyane ngo yapfuye urupfu rwo kumucomeka amashanyarazi bari kubafatira w'amashanyarazi insinga bakamucomeka bakamubwira ngo ohakana Imana kandi ako Thomas nawe nzomubona kubera kuko yari yagize gushidikanya ariko mu bantu bapfuye urupfu arihagararaho neza yarizeye yumva ubwiza bw'Imana bijya mwene gatatu aho yageze ajana na Yesu aho muwe mikoro ni stage ze turi muwese trombe kasireba icyatumye resista umuriro suroroshe si umubiri ga wabimushobora aho nagakiza kari mu mutima ari bo Yesu aho kubera imbaraga za Yesu wari muri we kuko yamwemeye aho bituma resista ku mashanyarazi ariko umubiri ntiwoshoboza umuntu kuresista kubibaka gusa abe na Yesu gakristo ku musaraba nawe yaravuze ngo tiyatatse umutima urakunze ariko umubiri ngucitse intege ngurananiwe Toma nawe ngo arababwira ngo mbere yuko ncikana nimuntize gusikara munandike aravuga ngo ikinejeje nuko ngiye gucikana ngo kubera kuko nagize gushidikanya ni hakana Yesu Kristo ngo ariko ikinejejwe nuko ncikanye mbambirwa Yesu Kristo amen aravuga ngo zanga zakunda nawe nambona mu ijuru arambwira ngo congratulations Toma uri umugabo sha uri umugabo nubwo wamana we nari nagize gushidikanya umbabari ariko nanje urabaho ngiye kurangiriza urupfu yari we wenze dumwaza Yesu zikaribulwa dumwaza Yesu zikaribulwa ugasiga Bibiliya akaba ari cyo kintu tokwibuka mu rugo ukabona kuko utosohoka utagisohokanye tugifite imbabazi n'urukundo bwa Yesu Kristo tukigirirwa n'abantu tukavuga ijambo ry'Imana abandi bararenganye balotomayo akabagwa uluhuwe uhisaye muchanya akafwe Petero naye akamanywa mukibangwa cha Yesu wakamu
Tuzandura turagana hashi amaguru gagenda bamataye ibitwe barabitemye abandi barashinyaguriwe abandi bafurufurubi abo bose bene data baragutegereje bategereje umuntu uzopfa gucaha kweli kwa Mungu. Semeni amen. Muri rimsi niko yavuze aravuga ngo uko tuzasa tukuragira gute tikurerekanwa tuzoba dusa neza gataba ngo tuzokora defile mu ijuru ngo tugoswe n'abamarayika ngo Yesu niwe uzaba udusura adupresente imbere y'Imana data avuge ngo ngaho ati uyu niwe watumye ntegwa icumu yambara ikamba nyamugwe ati uyu niwe watumye kubitwa bya bikoni uyu mugeni kuye mu bise by'amaraso yanje bizaba ari ibirori La farite la fare nasaba kumwanya mwiza ukumvindirimbo kuri uwo munsi kizaba ari ibitaramo tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama tuzumva iyindi ndirimbo Hallelujah. Karibuni ndugu, umechoka safari nyingi shida katika safari. We. Kuri nanje ko ndabona kuzumva ko. Pero cyo kuja kuvuga ubutumwa hantu ndafunga. Ariko nishika cyanza amambwira Imana ngo mbwira Paul. Uzi kuba mu gashu ntaco wakoze. Uzira igitabo. Uzira he. Kandi ganikiwe. Tubirizi vuga ngo byandike byose byahometswe niki. N'Imana n'izawe Yesu. Uzoshukumpe Paul azampa Paul namara ambwira ngo arusha uri umugabo nanone Dawudi ari he tiyaje twari kumwe mu mugozi tiyaje twafunzwa kabiri kose iba hari umugabo warenganye ku bwanje Yesu aciriwe urubanza n'abacamanza yararenganye yicisha bugufi yirinda no kubumbura akanwa ke ajanwa k'umwana w'intama ngo bagiye kuba kugira gusa ngo umwana w'umuntu apfe kucaha yaravuze ngo biragoye ko umuntu yafira undi ariko jewe n'abafiriye mukira abanyabyaha kugira ngo na mupfe ku ngeso yiki yica hakindi pasa kituzanira gupfa ku ngeso yiki yica ubuzima bugahinduka busha tukababera tugasa neza tukaboneka imbere y'Imana tukiranuza torero ry'Imana bakundwa b'Imana mureke Pasaka itwemeze gukiranuka imbere y'Imana iduheze ubuzima bwo gupfa no gutinya iki icyaha ubuzima bwacu buhungira icyaha kure habeho gutunga Imana mu buzima habeho kumenya Yesu Kristo mu buzima habeho kumenya ko ari umunyembaraga habeho kumenya ko dufite rendez-vous imwe Yesu wapfuye azogira gute azogaruka jambo ry'Imana rituganza